Dobar večer svima. Znači da se maskiram s obzirom da pričamo takvu temu. Peto predavanje iz ciklusa Matica Srpska za Bačku Topolu. Odmah, evo, ako mogu da najavim šesto će biti 21. septembra u Njegoševu, s obzirom da je slava sela Mala Gospojina i bit će promocija nove knjige geografsko-istorijske monografije Njegoševa, pa će biti predavanje Njegoševo kroz decenije. Tako da, eto, očekujem da ćemo se vidjeti u Domu kulture u Njegoševu za nekih, već 2 nedelje malo jače. Zašto baš ova tema, zašto baš danas ili ove nedelje? U Americi se, to jest širom Amerike se ove nedelje slave Srpski dan. Tamo preko leta, tokom jula, avgusta meseca i tokom septembra imate raznorazne ljudi koji su poreklom iz Srbije, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Češke, Slovačke, kako god, Francuske i svako naselje koje ima neku, možemo reći, grupu ljudi koje je poreklom iz neke države imaju te dane njihove. Tako da, obično prva nedelja u septembru širom severoistoka SAD-a su Srpski dan. Da li je to Akron, da li je to Gary u Indijani, da li je to Illinois, kako god. A ova priča je upravo o čoveku za koga se smatra da je registrovano prvi Srbin koji je bio u Americi, koji je došao u Ameriku i vidjet ćete čovek koji je proživeo ono što 20 ljudi ne može da proživi, ali to ne 20 običnih ljudi, nego 20 ljudi sa ugledom i uticajem ne može da proživi ono što je on proživeo za jedan svoj život, šta je sve uradio i koliko mi u stvari malo o njemu znamo i koliko mi u stvari malo znamo i o doseljenicima koji su išli u Ameriku tokom ovih zadnjih nekoliko vekova. O njemu su napisane 2 knjige, jedno je istorijski roman Doseljenik, pa eto možete me kontaktirati ako želite i da počitate, a druga je više istorijska knjiga Bekstvo od biografije. Svega 2 knjige koje su napisane u zadnjih 10 godina, o njemu se ništa nije znalo. Između 2 svetska rata, posle 1945. za vreme komunizma to tek. Naravno, pa posle 1945. nismo znali ni o Milutu Milankoviću, kamo li o ovom današnjem junaku priče. Meni prosto je neverovatno da niko o njemu nije snimio film. Ili neku seriju od jedno 10 epizoda, jer je on jako značajan i za američku istoriju, kao i za našu, kad je ono se, možemo reći, Amerika stvarala, ali ljudi sa kojima je on drugovao, sa kojima je sarađivo, su poznate američke faze, to su poznate američke istorijske ličnosti i onda je logično da su Amerikanci više forsirali Samuela Houstona, generala Austina i, dakle, neke druge, ajde kažemo, Jusiliusa Granta i tako dalje, koji je kasnije bio američki predsjednik, više nego ovog jednog Srbina koji je u stvari otišao trbuhom za kruhom preko okeana. Kada govorimo o migracijama Srba u Sjedinjene Američke Države, najveća i najpoznatija migracija je posle 1945. Dakle, ravnogorska četnička emigracija, koji su otišli na već postojeće, možemo reći, lokalne zajednice srpske koje su živele najviše u severoistoku Sjedinjenih Američkih Država, pre svega mislim na Chicago, dakle Illinois, potom Gary u Indijani, onda Cleveland u Ohio i okolina Harrisburga i Filadelfije u Pensilvaniji. Dakle, to je bila jedna najveća migracija koja je krenula od 1947. 48. trajala do, možemo reći, sredine 50. godina 20. veka. Takođe, migracija, naravno, 1991. 1992. nešto manja. I migracija koja je bila između 2 svetska rata, a pogotovo 80. i 90. godina 19. veka, kada su ljudi, ne sa prostora Vojvodine i današnje Srbije, već iz današnje Like, Dalmacije, Korduna, Banije, 80. i 90. godina 19. veka odlazili na privremeni, po znacima navoda, privremeni rad, pre svega u rudnike današnjih Apalačkih planina. Dakle, to je u stvari Pensilvanija, možemo reći, najveći deo Pensilvanije, savezne države New York, da rade u rudnicima. Danas rudnici u Apalačkim planinama su ovako dosta istrošeni već i imaju neku drugu funkciju, ali tada su bili i tekako motor razvoja američke države, pa taj privremeni rad je bio godinu, 2, pa 3, pa 5, pa privremeni rad 10, pa na kraju privremeni rad je prestao, to je postao da bude stalan život. Neki su ostavljali porodice u Lici, Dalmaciji, Baniji, Kordunu
pa su se opet ženili u Sjedinjenim Američkim Državama, a imamo i obrnut proces. Neki koji su u stvari iz Sjedinjenih Američkih Država, kao potomci tih prvih radnika koji su odlazili, ostavljali porodice 1914-15. i onda u organizaciji još jednog doseljenika Mihajla Pupina dolazili da se bore na Solunskom frontu i onda 1918. posle pobede i proboja Solunskog fronta, neki su se vraćali za Sjedinjene Američke Države, a neki su u stvari ovde zasnivali porodice, pa u nekim naseljima i ovde u Bačkoj Topoli, kolonističkim, vi sigurno znate brojne primjera tih dobrovoljaca iz SAD-a koji su čak i ostavljali porodice u Americi i jako retko o njima pričali, a u stvari se opet ovde ženili i stvarali, dakle, porodice. Tako da imali smo i taj obrnut proces. Naravno, Nikola Tesla, ne moram mnogo o njemu da pričam, jedan od najpoznatijih srpskih doseljenika u Sjedinjene Američke Države. Međutim, ovaj čovjek ovde se smatra da je bio prvi registrovani doseljenik koji je otišao u Sjedinjene Američke Države. Kako se on zvao, pa sad i to je veliko pitanje. Ja mogu reći da je njemu kršteno ime bilo Đorđe Šagić, ali ovde u ovoj knjizi se navodi čak 8 njegovih imena, koje on menjao u zavisnosti od funkcije koje je obavljao. Znači, bukvalno jedna hollywoodska filmska priča koja bi da se snimi sigurno bila blockbuster. Đorđe Šagić, Georgijević Šagić, Đorđe Ribar, George Fisher, Greko-Amerikanus Jorge Fisher, on je iz Georgea Fishera kada je prešao u Meksiko postao Jorge, Geo Fisher i onda na kraju Georgij Šagić. Za nekih 8 imena i prezimena njegovih se zna, ali nije to radio zato što je bežao od zakona ili bio kriminalac, već je imao dobar razlog zašto je to radio. Đorđe Šagić je povezan i sa našim krajevima i tekako. I zbog toga opet i gledanje u Bačkoj Topoli nije slučajno, ja kažem u nekom širem kontekstu, to je širi region, odakle smo mi, ja kažemo najveći deo nas kao prečanski Srbi. Srbi koji su živjeli u Austrijskoj carevini i onda dočekali 1918. da uđu u Kraljevinu Srba Hrvata i Slovenaca, jer prečanski Srbi nisu samo Srbi iz Vojvodine, Šajkaške, današnje Slavonije, već i oni, svi krajevi koji su bili pod Habsburškom monarhijom, i tako je bio i Đorđe Šagić. On se rodio u Seke-Šveherovu. Seke-Šveherova, to vam je danas šira okolina Budimpešte. Stoni Beograd. Neki zovu i da, tako je, Stoni Beograd. Rodio se 1795. Oca nije zapamtio, majku jeste. Zašto je, gde u stvari kreće njegova priča? Pa kreće upravo u Sremskim Karlovcima. Opet, kažem, moj posao je blizak za Sremske Karlovce, koji zbog toga mi je i tema dovoljno bliska. On je tokom tih ustavničkih godina, prvog srpskog ustanka od 1804. do 1813. bio je učenik Karlovačke bogoslovije. Provodio je vreme u Sremskim Karlovcima, kada jedan od viđenijih i vodećih ljudi u Karlovačke bogoslovije je bio čuveni mitropolit Stepimirović. Međutim, Đorđe, koji je bio nemirnog duha, nekako nije mogao da se pomeri sa tim da on u Sremskim Karlovcima uči škole da postane sveštenik, a da preko Save i Dunava Srbi ratuju i bore se za slobodu pod Karađorđem, protiv Dahija, pa onda čitave turske vojske. Problem za Đorđe Šagića nastaje u njegovom srcu i u njegovim emocijama 1813. Posle Borodinske bitke Rusi odlučuju da potpišu mir sa Turcima, čuveni Bukureštanski mir, i te 1813. faktički su Srbi ostavljeni na cedilu. Ta pomoć, dakle, Rusije ne može više da bude, jer Rusi potpisuju sa Turcima mir, zato što se opet kuva situacija sa Francuzima. Ustanak propada i Đorđe Šagić ne može da se miri s tim da će ustanak da propadne, on mora nešto da uradi po tom pitanju i vidjet ćete kasnije tokom njegovog života u Sjedinjenim Američkim Državama toliko je bila jaka ta njegova želja za slobodom i koliko je sve reflektovao na borbu Srba protiv Turaka i takođe borbu Grka protiv Turaka, dakle čak on je bio na primjer vatreni protivnik ropstva u Sjedinjenim Američkim Državama, bio jedan od najvećih boraca Meksika za nezavisnost od Španije, upravo prepoznavajući tu, i po njegovom sopstvenom svedočenju, tu borbu Srba protiv Turaka. On je na svaki delić kuda je išao u Sjedinjenim Američkim Državama, kad je viđao borbu robova za slobodu, za nezavisnost nekog naroda, gledao da podrži tu stranu, jer je tu prepoznao Srbe, sve vreme tu prepoznao Srbe u borbi protiv Turaka. 1813.
Vrag je odneo šalu, Turci se sada navaljuju čitavom vojskom što iz Bosne, što sa juga, što iz Bugarske i pobeđuju ustaničku vojsku. Đorđe Šarić čak beži od mitropolita Stratimirovića iz Karlovačke bogoslovije, iako je upozoravan da to ne radi. Inače je bio neverovatan đak. Po nekim predanjima znao je 12 jezika i jezike je učio jako lako. Znači, grčki, latinski je naučio u bogosloviji, znao je perfektno engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, služio se sa finskim, sa poljskim i sa još nekoliko jezika. I on je tada prešao Savu, Čamdžija ga je prebacio preko Save i on je u stvari shvatio da je zakasnio. Turci navaljuju na Beograd, osvajaju Beograd i tada on jednostavno po njegovom svedočenju prvi put je vidio kako Turci stavljaju Srbe u lance 1813. i kao roblje ih vode u Tursku. Karađorđe je pobegao za Austriju, to znamo, i 4 godine kasnije, 1817. je ubijen. I tada Đorđe, posle nekoliko dana provedenih u Beogradu, vraća se nazad preko Save. Čak neki pomenjuju da je malo učestvovao i u nekim borbama. Zbog toga je možda njegova odluka da nikad ne postane sveštenik ili monah, jer je okrvavio ruke i ne može da bude položen ili pomazan. I zbog toga se on ne ide nazad za Sremske Karlovce, bojeći se šta će on mitropolita Stratimirović, reći, on bukvalno dezertirao iz Karlovačke bogoslovije i otišao da se bori, nego se vraća nazad za Sehe-Šveheru. Tamo nije zatekao majku, majka mu je preminula nekoliko meseci pre toga, ali po predanju jedan od njegovih komšija ga je savjetovao da se skloni, jer mađarske vlasti polako, to je mađarske vlasti kao deo Austrije, austrijske vlasti polako skupljaju Srbe da ih šalju na front. Austrija je tada zaratila sa Napoleonom, to su one poslednje godine Napoleonove vlasti, tako posle bitke kod Waterloa, i da sve Srbe šalju na zapadni front protiv Napoleona, i ako u okolini Budimpešte uhvate nekog Srbina, odmah će ga poslati na front. Po nekim svedočenjima njega su uhvatile austrijske vlasti, poslala ga vagonom na zapadni front, gde on uspeo da pobegne iz vagona. Po drugim nekim svedočenjima, pošto jako su šturi istorijski izvori, on je sam pobegao na zapad i da je lutao nekoliko meseci po današnjoj Austriji i po današnjoj Nemačkoj. Naravno, znamo da se Nemačka ujedinila 1871. tako da to su više nemačke sada kneževine, jel? I vešto izbegavajući austrijsku i nemačku mobilizaciju, završio je u luci Hamburg. Luka Hamburg na severu Nemačke je bila jedna od onih luka gde su brodovi išli za Sjedinjene Američke Države, samo je bio problem kako da se plati karta. Naravno, on je razmišljao o karti u samo jednom pravcu, jer naravno razočaran, propao je ustanak, nema on tu više šta da traži, a jednostavno žudeo za tim idealima, ajde kažemo, sloboda, i Sjedinjene Američke Države zaista su tada bile jedan ideal slobode koji se širio, naravno, uz sve one stvari kao što je genocid nad indijancima i tako dalje, naravno, normalno čovjek to ne može da opravda, ali to nije ona Amerika koja je danas. I to je ono, ključna stvar koju možemo reći mi često nekako zaboravljamo. Zadnjih 30 godina mi imamo problema sa Sjedinjenim Američkim Državama, nekako posle kraja hladnog rata smo, kad su se promešale karte, mi smo bili na suprotnoj strani stola od njih, i danas su te karte podeljene na isti način. Međutim, ova Amerika u kojoj je došao Đorđe Šarić u drugoj deceniji 19. veka je potpuno drugačija situacija. Znači, govorimo o 1814. i 1815. Iz Hamburga je on napravio dogovor sa kapetanom. A dogovor je bio sledeći, može da se ukrca na brod kao slepi putnik, to je nije slepi putnik, njemu će kapetan broda da dozvoli da tih nekih 7-8 dana koliko treba iz Hamburga dođe do Filadelfije. Brodovi su išli ili Filadelfija ili su išli u New York, ali on postaje faktički ugovoreni sluga, da ne kažem rob kapetana, gde onda kapetan ima dve opcije. Kada dođu u Filadelfiju u Vuku, prva opcija je da ga kapetan proda kao roba. Nemojte zaboraviti, robstvo je zvanično ukinuto 1865. Mislim, govorimo o 1815. 1. januara 1863. Abraham Lincoln je dao proklamaciju da je ukinuto robstvo u jeku Američkog građanskog rata, znači te 1865. kada je on završen i Unija dobila konfederaciju, zvanično ukinuto robstvo. Znači, mi govorimo o pola veka pre toga. Robstvo je još uvek razvijeno,
Pensilvanija je severnjačka država, gde ropstvo nije, dakle, ozakonjeno, ali se rob mogu prodati, to nije nikakav problem. I to je bila prva opcija, dakle, kapetana, da ga proda, pogotovo što je Đorđe bio poliglota, govorio je 12 jezika, dakle, to nije čovek koji i još je mlad, dakle, on je tad imao nepunih 20 godina, dakle, on nije samo bio dobar fizički radnik potencijalno, nego i neki umni radnik, bibliotekar, dakle, mogo da ga proda za neke veće pare. A druga opcija je bila da on ostane na brodu 6 do 7 godina i da bude bukvalno ugovoreni sluga na brodu u svim tim turama napred, nazad, Evropa, Severna Amerika, jel? I da onda posle 6-7 godina on toliko radi na brodu da zaradi za tu kartu i da ga onda u jednom trenutku kapetan pusti sa broda. Pošto je on to u tom trenutku saznao šta se dešava, na nekih, pa možemo reći sat vremena, kako su se približavali zalivu Delaware, gde se uliva reka Delaware u Atlantski okean, na brodu je, to jest brod je upao u dakle nevreme, bila je jako žestoka oluja, i on sa još dvojicom sličnih sapatnika ili saputnika, na istom dođe, jel, je u stvari u toj oluji spustio brod, to je taj pomoćni čamac za spašavanje, sva trojica su uskočila u čamac i potom su, dakle, počela da veslaju u onoj oluji, gde kapetan i mornari gledaju da spasu što se spasti može, niko nije mogao obratiti pažnju na njih. I ono što je po nekim izvorima bila domišljatost, da su ubacili mreže i par štapova za pecanje, su ubacili u čamac, ne slučajno, već kad su se našli na nekoliko desetina metara od obale, tada je jedan od njegovih saputnika rekao bacaj mreže u, dakle, more, jer oni nemaju pasoše, nemaju isprave ili lične karte, kako je tada bilo. Sad, carinik, kada dođe u luku, sve i da ga kapetan oslobodi, on ima problem da uđe u Sjedinjene Američke Države, i on nema isprave. I na par, dakle, desetina metara, oni su bacili su u more, dakle, te mreže, pecaljke, simulirali su da pecaju, ta obalska straža je tada rekla, a kaže, vi ste, kaže, dakle, ribar. Đorđe, s obzirom da je perfektno znao engleski, vrlo lako se, mada i nemački je znao, jer tada u to doba jako puno carinika su bili Nemci. Interesantno je, ima jedna urbana legenda koja je delimično tačna, to je da, to ste možda čuli, da u to doba je bilo glasanje u kongresu koji će biti zvaničan jezik u SAD-u engleski i nemački i da je nemački pobedio, to je da je engleski pobedio za svega 2 glasa. To nije sasvim tačno. Nije bilo u američkom kongresu, već u kongresu države Pensilvanije. Znači, samo jedne savezne države, nije bilo u čitavom SAD-u, ali dakle, carinici su govorili dobro nemački, što Đorđe nije imao problem da li jedan, da li je drugi jezik. I onda kad su se približavali obali, onda je on povikao da su, dakle, ribari. I kada ga je, opet po, da li istini, da li ne, kada ga je jedan od carinika pitao kako se zove, on je rekao George Fisher. Dakle, Fisher na engleskom znači ribar, a George je George. I upravo on tada uzima to ime George Fisher, drugo ime koje će uzeti, mada on čak i u arhivama Karlovačke bogoslovije stoji da je on bio Georgi Sagić, sa onom čak i S za slovom, jel? Dakle, po mađarski, tako da možemo reći da mu je to bilo treće ime. Došao je u Filadelfiju, tu se, dakle, rastao sa tom dvojicom prijatelja saputnika, svako je otišao na svoju stranu, nekoliko meseci radio na, dakle, jednoj farmi, ali bivajući avanturičkog duha, nastavio je dalje prema, ovo su tada bile severozapadne teritorije, dakle, da vas ne buni, ovde su New York i Filadelfija, ovo su Apalačke planine, to su ti čuveni, dakle, rudnici, gde će Srbi da vade, dakle, rudu nekoliko decenija kasnije, a ovo su bile severozapadne teritorije. Zašto severozapadne? Pa zato što ovaj deo Sjedinjenih Američke Države danas nije istražen, pa tako 1816. i 18. i 20. i Ohio i Illinois i Indiana postaju, dakle, Američke savezne države. Jako je interesantno kako svi ti viđeniji Srbi, kad su prvi put otišli u SAD, otišli su kao najveći siromasi. I to je prosto neverovatno. Đorđe Šabić, koji je faktički čovjek bez papira, otišao i imao je sreće da nađe taj posao na farmu kod jedne udovice, pa ga ona lepo primila. Nikola Tesla, njemu su ukrali kofer od brodu, došao je u New York bez prebijene pare. I onda po njegovoj biografiji Mark Seifer je napisao odličnu
biografiju Nikole Tesle, to preporučujem, to je njegova bila doktorska disertacija Amerikanac, koji nema veze sa Srbijom, da je u stvari Nikola Tesla bez prebijene pare u Njujorku vidio jednog čoveka kako bezuspešno pokušava da popravi jednofazni motor i s obzirom da je Tesla i u Pragu izučio zanat, a pogotovo u Budimpešti, ponudio se za nekih 10 ili $20 da popravi taj motor i popravio za nekih 15-20 minuta, to su prvi novac koji je Nikola Tesla dakle zaradio. Mihajlo Pupin je sa 5 centi došao u Sjedinjene Američke Države, ne sa $5, sa 5 centi. I kaže, za zadnjih 5 centi je kupio pitu od jabuke koja je, kaže, bila grozna. Kaže, jedva je pojeo. Pupin, pre nego što će nastaviti svoje školovanje na Columbia University-u, on je radio fizičke poslove, ljudima u tovaru ugalju podrume, znači najgore fizičke poslove faktički da radio. Tako da vidite da su svi oni nekako, ti prvi znameniti Srbi koji su dolazili u Sjedinjene Američke Države, imali tu neku sudbinu, što kaže, preko trnja do zvezda. Kao najveći siromasi su uspeli opet da se izdignu, znamo za Teslu, znamo za Pupina, a vidjet ćemo sada i za Đorđa Šarića. On je došao, dakle, ovde je boravio u Ohaju, dakle, Ohio, centralni Ohio, današnji Columbus, Cincinnati, koji se zna da je bio, St. Louis i potom se spustio dolinom Mississippija na jug. Mississippi je faktički tada, možemo reći, bio granica SAD. Na istoku su bile uređene države, savezne, na zapadu su bile teritorije, danas Amerika, Sjedinjene Američke Države imaju 50 saveznih država, plus teritoriju glavnog grada Washington DC-a, ali tada, kako su nastajale savezne države, što je Đorđu Šariću bilo jako interesantno, on je jako dobro znao pravo. I onda kad se zemljišni fondovi, na primjer u Teksasu su uređivali, on je bio neko koji je jako dobro uređivao te zemljišne fondove. Zašto su oni bili važni? Da bi jedna teritorija postala savezna država, jer svi smo gledali kaubojske filmove, Divlji zapad, šerifi, pa to je klasična teritorija. Vi nemate centralizovanu vlast, imate lovce na glavi, imate kriminalce, lokalne šerife koji upravlja gradom i tu još malo izvan grada i to je to. Kad se postane savezna država, dobijate guvernera, dobijate svoj senat, dobijate svoj predstavnički dom i tada imate sve elemente vlasti. Sad, da bi neka teritorija postala savezna država, bilo je potrebno da ima 60.000 odraslih muških glava. S obzirom da su žene u Sjedinjenim Američkim Državama dobile pravo glasa tek 1919. Onda, znači, samo su muškarci, dakle, tada mogli da glasaju, trebalo je 60.000 muškaraca preko 18 godina da ta teritorija postane savezna država. I upravo zbog toga, na primjer, Kalifornija je vrlo brzo postala savezna država zbog zlatne groznice, jer su jako puno muškaraca se doseljavalo za svega nekoliko meseci, a Arizona, Nevada i ove putinske države su trebalo im decenije da skupe 60.000 odraslih muškaraca, jer ko će u pustinju Sonora i Mojave da se doselja. Naravno, ono što je ovdje takođe doživao Đorđe Šarić, i sad je on Đorđe više, je to da upravo prolazi dolinom Mississippija gde je bio taj takozvani put suza. To je ono što Amerikanci nazivaju Trail of Tears, proterivanje indijanaca. Čak i onih indijanskih porodica koji su ratovali u američkoj vojski protiv Španaca na Floridi, kao što su indijanska plemena Krik ili, na primjer, pleme Seminole. Znači, muškarci ratuju u američkoj vojsci, dok žene i deca od strane istih tih vlasti se proteruju preko Mississippija i tada je bila priča koju je Đorđe Šarić zabeležio, pređite zapadno od Mississippija i bukvalno sve to vaše, kako su oni rekli, dok trava raste i dok teče voda. Međutim, već posle nekoliko godina plan Amerikanaca nije više bio da samo Mississippi bude granica, da oni budu istočno, a indijanci zapadno već su se prešli Mississippi i znamo kako se to završilo. Tako, indijanska golgota traje faktički do Place Saint, dakle, negde otprilike zadnja decenija 19. veka, gde su oni na kraju počeli da plešu do iznemoglosti, jer toliko su bili besni i ogorčeni, jer su bili poraženi, desetkovani, istrebljeni, da su oni onda jednostavno imali su taj ples da nekoliko dana plešu bez prestanka, pogotovo posle ubistva poglavice koja se zove Bik koji sedi, da su oni jednostavno, onda čak i dosta njih je umiralo od iznemoglosti plešući, namerno kao deo tog nenasilnog otpora protiv američke vojske i naroda. Sad su oni u najviše u rezervatima. Američka savezna država Oklahoma ima najviše indijanskih rezervata. Nemojte to shvatiti kao rezervat, kao ne bože zoološki vrt da su ugroženi.
da su ograđeni ne, ali to su po pravilu najnegostoljubiviji delovi SAD-a što se tiče poljoprivrede i svega. Indijancima je omogućeno da ne plaćaju porez, ali tu su izigrali zakon neki Amerikanci, jer na području rezervata neoporezivo je kockanje. Jako puno kockarnica, interesantno je otvoreno danas u indijanskim rezervatima i zbog toga oni posebno imaju probleme. Đorđe Šagić sišao je na jug u saveznu državu Mississippi. U saveznoj državi Mississippi postoji jedan grad koji se zvao Port Gilbert. On je otvorio jednu radnju, neku malu prodavnicu, gde je robu, pre svega tkaninu, haljine, svilu, je iz Evrope dovlačio, uvozio i prodavao Amerikancima. Tada je bilo pravilo da, kada dođe neki muškarac ili žena da kupu neku odeću, odelu ili haljinu, prodavac direktno učestvuje tako što komentariše da li dobro stoji, da li dobro ne stoji. Čak su iznajmljivali neke ljude koji su oblačili ta odela da bi kupci u stvari videli kako će to stojati. I tu je upoznao svoju prvu ženu. Njegova prva žena je bila Elizabeth Davis, najpoželjnija udavača tog dela Mississippija. Njen otac je bio robovlasnik, što se Georgeu nikad nije svidelo. Dakle, Reuben Davis je imao jednu najvećih plantažu u Mississippiju sa nekih 2000 robova, znači neko je bilo. Njegova čerka Elizabeta, koja je tad imala 22 godine, već bila onako u to doba kritična, što se kaže, 22 godine, a nije se udala još uvek. I tu se ona zagledala u Georgea i vrlo brzo je njen otac Reuben pozvao Davisa da dođe na plantažu i vrlo brzo su se njih uzeli, sklopili su brak. To je njegova prva od 4 žene koje je imao. Jedino sa Elizabetom je imao decu i imao je 3 sina. Najstariji je bio Hiram, i postoji razlog zašto je ime Hiram izabrano. Drugi sin mu je bio George Jr., a treći mu je bio John. I imao je 2 ćerke koje su rano umrle, zna se za jednu da se zvala Margaret, za drugu se ne zna. Dakle, 5 dece, 2 ćerke nisu preživjeli, 3 sina jesu i od toga 2 sina će odigrati veliku ulogu kasnije. George je teška srca prodao tu, malu radnicu koju je imao, preselio se na imanje. Nije se najbolje slagao sa svojim tastom, ne zato što je Reuben bio loš čovek, već zato što je držao robov. I sad zamislite Georgea koji dolazi i sve vreme misli o Srbiji i o ropstvu Srba po Turcima koje traje vekovima. Ako je neko mogao to da izuči iz ove knjiga u Karlovačkoj bogosloviji, to je bio on i sada vidi zaista robove, crne robove koji se bičuju, tuku i tako dalje. Međutim, Reuben nije dugo živeo. Već posle nekoliko godina, kako su faktički dobili sina Hirama, postao je deda, Reuben je već posle nekoliko godina preminuo i George nasleđuje da bude u stvari vlasnik plantaža. On nije naravno mogao da otpusti robove, ali je važno pravilo da je bio najviše blagonaklon prema njima. Čak im je i gradio neke dodatne kuće, dodatne prostorije gde bi mogli spavati, živeti. Dakle, bukvalno ih je gledao, možemo reći, kao sluge, a ne kao robove. Međutim, ni u Mississippiju njega nije držalo mesto. Zašto? Pa mi već govorimo o 1820. Od 1810. do 1821. Meksiko je vodio rat za nezavisnost. To je do 1810. bila takozvana Nova Španija i 1810. kreće revolucionalne borbe, ne samo u Meksiku, nego čitav Južna Amerika. To je ta priča o Simonu Bolivaru, tim revolucijama, gde su oni oslobodili španske vlasti i 1821. Meksiko dobija nezavisnost. Međutim, to nije bio sadašnji Meksiko. Tadašnji Meksiko je bio sve ovo. Dakle, sve od Teksasa do Kalifornije, što su danas Sjedinjene Američke Države, Arizona, Nevada, Novi Meksiko, to je u stvari držao Meksiko i Meksička država. Početkom 30. godina, ono što je opet Georgea, ili u stvari Georgea, nekako primoralo da pomogne, je u stvari bio rat Teksasa za nezavisnost. Sve više Amerikanaca se doseljava u Teksas, ili kako bi Meksikanci rekli Texas, koji je sada deo Meksika, a sad vi zamislite jednu teritoriju koja je deo Meksika, ali mnogo više ima Amerikanaca koji pričaju engleski i koji baš i ne mire se mnogo Srba.
vlastima u Mexico City. Pogotovo, Meksiko je tad bio u rasulu, jeste dobio nezavisnost, ali česte vojne hunte, smene predsednika, dolaze generali vojni na vlast, pa onda jedan general smeni drugog. I u Teksasu su shvatili, pre svega general Austin i Samuel Houston, danas Austin i Houston faktički nose ime, to tad baš znači, vidite, ljudi sa kojima je Đorđe Šarić, radio, dva grada u Teksasu nose ime po toj dvojici. Houston, koji je 4. grad po broju stanovnika u Sjedinjenim Američkim Državama, i Austin, koji je u stvari administrativni centar Teksasa. On prvi pokreće jedan od onih koji pokreće jedan časopis koji se zvao Mercurio, i u tom časopisu Mercurio George Fisher je pisao protiv meksičke vlasti, pre svega generala Juana Ignacia de Santa Ane, i faktički je jedan od onih koji je doprineo da 1835. Teksas proglasi nezavisnost. I, međutim, i bitka za Alamo i masakr nad Amerikancima u strane Meksikanaca, sve se to dešava dok je George Fisher upravo tu. On je, jedan od onih koji pokreću, novine. 1835. Teksas dobija nezavisnosti, to možda mnogi, ne znaju, Teksas je 10 godina bio nezavisna država. I nosio je taj naziv Republic Lonely Star, Republika usamljena zvezda. 10 godina Teksas nije bio deo Sjedinjenih Američkih Država, ali vidjet ćemo kasnije zašto je bio problem da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, zašto je čekao 10 godina. Znači, vi imate nezavisnu državu gde žive Amerikanci, a zvanični Vašington ne dozvoljava da se priključe zvanično Uniji Sjedinjenim Američkim Državama. U ovim godinama George Fisher se 2 puta kandidovao za gradonačelnika Houstona. I oba puta je bio drugi. Malo mu je falilo da postane gradonačelnik Houstona. Interesantno, on je taj koji je radio zemljišne knjige u Teksasu i danas te zemljišne knjige koje se nalaze u arhivama, današnji stručnjaci govore koliko je odrađeno briljantno. Zašto? Znači, vi sad imate Texas, to je deo države Coahuila i Texas, ali da ne ulazimo u detalje, kao deo Meksika, i sad vi imate Amerikanci ili Meksikanci koji su bili vlasnici zemlje. Teksas dobija nezavisnost i sada, naravno, neki Amerikanci hoće da kupe zemlju, međutim, oni već imaju, vlasnike. S obzirom da je to tada bilo haos, ko je vlasnik, ko nije. George Fisher uspostavlja svoj tim od nekoliko ljudi, u narednih nekoliko godina on je uspeo da reši sve zemljišne odnose, da ne može neko da kupi zemlju ako je ona bila u vlasništvu prethodnog vlasnika, jer se ta Teksas bio deo Meksika, ali nema veze zemljište, privatno je, privatno. 1845. Teksas ulazi u sastav Sjedinjenih Američkih Država. George Fisher je pre toga i dobio i američko državljanstvo zvanično, imao je čak i meksičko državljanstvo, tako da njega kada su pitali za nacionalnost, on baš i nije znao da kaže koje nacionalnosti, s obzirom da je po rođenju državljanstvu bio Mađar, po poreklu i nacionalnosti bio je Srbin, imao je američko državljanstvo, imao je meksičko državljanstvo, a u stvari možda se najviše smatrao Teksašanom. Jer ako je neko radio zaista intenzivno na nezavisnosti Teksasa od Meksika, to je bio. Jer sve vreme on ima taj poriv da Amerikanci u Teksasu moraju da se oslobode meksičke vlasti i on konstantno pravi tu paralelu sa Srbima i sa Grcima. Sve vreme pravi tu paralelu. 1845. Teksas se priključuje SAD uz mnogo peripetija. Zašto bile peripetije? 1836. u američkoj istoriji donešen je takozvani Misurijski sporazum. Misurijski sporazum je govorio sve južno od 36. paralele su robovlasničke države. Sve severno su takozvane slobodne države. I u Senatu, gornjem domu Kongresa, gde svaka savezna država i danas ima po 2 senatora, cilj je da imate isti broj senatora iz robovlasničkih i slobodnih država. Jer ako nemate isti broj senatora, jedna strana može da prevodi i da zvanično izglasa da ropstvo bude zabranjeno, ili da, ne daj Bože, izglasa da ropstvo bude dozvoljeno. I uvek se gledalo da se pravi paralel. I onda šta su oni uradili? Iz Massachusettsa su izdvojili državu Maine, kao nezavisnu državu, koja je dobila 60.000 odraslih muših glava, i tada Maine kao severna država i Texas kao južna država zajednički ulazuje SAD i opet imate jedan broj senatora. Slično je odrađeno kasnije i za neke
dakle, druge države. Teksas tada postaje deo Sjedinjenih Američkih Država i tada kreće rat. Kreće rat između Meksika i SAD-a, Meksiko nije tako lako da treba svoju teritoriju, rat će trajati 2 godine, do 1848. Te 1847. američka mornarica ulazi u grad Veracruz, 1848. Američka vojska ulazi u Mexico City, Meksiko kapitulira i tada u stvari se potpisuje sporazum u gradiću Guadalupe Hidalgo da ova ogromna teritorija pripada SAD. Ovo je bio Meksiko do 1848. Sada ovo postaje deo SAD-a. Teksas kao savezna država, Kalifornija ubrzo kao savezna država, dok ove ovde države Nevada, Utah, Arizona, Novi Meksiko su bile teritorije, pa do 1912. su i one postale savezne države. Ovo je jedan portret Đorđa Šagića. Interesantno, kada je Teksas dobio da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, nekoliko puta Đorđe je bio izaslanik američki u Mexico City-u. General Santa Anna ga je čak 2 puta hapsio, bio je u zatvoru. Na kraju, kada se smenila vlast i dobio meksičko državljanstvo i došlo do građanskog rata u toj državi, on je čak bio jedan od pregovarača jedne meksičke strane. On je čak i kao meksički državljanin učestvovao u samom građanskom ratu. Kako je on imao ta brojna poznanstva? Pa ovo otkriva trag. On je bio mason, bio je slobodni zidar i bio je jedan osnovao nekoliko loža, što u Sjedinjenim Američkim Državama, što u Meksiku, dakle to je taj jorčki obred, koji je on bio čak i veliki sekretar, veliki majstor i on je jednostavno uz te masonske veze, dakle ezoterijska društva, jako lako ostvarivao kontakte i sa američkim zvaničnicima i sa meksičkim zvaničnicima i tako je lako pregovarao. Tako da čak i kad je preminuo u San Francisco 1873. jedan deo njegove sahrane je imao jedan deo rituala pod masonskom. I evo, upravo ovde ga vidite i sa masonskom keceljom i sa tim insignijama, dakle neko ko je u taj svetovni život čak osnivao i slobodno zidarske lože, što u SAD-u, što u Meksiku, pa manje više i sada velika loža Teksasa, on je jedan od osnivača današnje velike lože Teksasa, 300 godina kasnije. Ono što je takođe interesantno, to je da je on već onda, znači to su već 47. 48. Kalifornija postaje teritorija, jako značajna godina za američku istoriju, ovde u okolini Sakramenta je pronađeno zlato. Faktički jedan oficir američki je stao na ogromnog zlata u dolini reke Sacramento i tada kreće haos narednih par meseci, te hiljade i desetine hiljada ljudi ide prema Kaliforniji da se obogati i imalo je nekoliko puteva i vidjet ćete da je Đorđe i tu imao svoju računicu, jel? Naravno, on se tada razveo prve žene, dakle, on se u Misuri na tu plantažu povremeno vraća. Svako 5-6 godina išao da vidi ženu decu, boravio par nedelja i nije mogao da izdrži na toj plantaži, nebitno da li je bilo robova, da li nije, taj njegov avanturistički duh je preovladao. Konačno se razveo od Elizabete tada 1847-8. I on je faktički onda rešio da okuša sreću u Kaliforniji. I to na koji način? Pa kad bi ljudi u stvari išli u potrebu za zlatom, mnogi su se obogatili, mnogi nisu uspeli da iskopaju ništa. Faktički ko je došao prvi, taj je imao sreće. Prvi put je bio preko, i zašto je tu George bio jako ključan, prvi put tih kopača zlata, negde iz doline Misisipija do Kalifornije, je bio kopnenim putem. Kopneni put je bio jako nesiguran. Imate indijanska plemena koja vas napadaju, imate pljačkaše koje vas napadaju, pogotovo kad se vraćate sa zlatom nazad. I taj put je bio dosta nesiguran. Pogotovo prolazite kroz pustinju Mohavu, pustinju Sonoru, pustinju Gilu, pa dolina smrti, sigurno ste čuli za nju, ovde u Južnoj Kaliforniji. Zašto se zove dolina smrti? Najniže mesto u Severnoj Americi, minus 85 metara nadmorske visine, pa zove se dolina smrti, jer ti prvi kopači, kada su prolazili kroz taj sušni predeo, često su i umirali od žeđa. Izbog toga se naziva dolina smrti. Znači, put koji baš i nije, je najkraći, ali baš i nije preporučljiv. Drugi put je išao oko Južne Amerike. Panamski kanal je pokopan tek 1914. Znači, 50 godina, 6 godina posle.
A put oko Južne Amerike, oko rta Horn ili Magallanovog prolaza je trajao nekoliko meseci. Treći put, koji je bio možda i najzahvalniji i najbolji, je bio kroz Panamu. Znači, brodom do Paname i Panama City-a, to je tada bio deo Kolumbije, Panama nije bila tada još uvek nezavisna država, nemate kanal još uvek, ali siđete sa broda, pređete peške tu usku prevlaku i onda na brod i opet za San Francisco, dakle stignete posle nekih 2 nedelje. S obzirom da je George bio poliglota i znao mnogo jezike, on je u Panama City-u osnovu prevodilačku agenciju, gde onda svi ti kopači koji dolaze iz SAD-a i drugih delova sveta i hoće da se ukrcaju na brodove za San Francisco, i mora da imate prevodilačku službu kad neko hoće da da zahtev, tako i da mu se dozvoli, ako su strani jezici da se prevode. Tu se oženio četvrti put, to je treći, imao je jednu ženu u Teksasu, znači treći put se ovde oženio. Inače, sina Hirama, starijeg, je dovezo opet, tako da jedan od prvih kopača zlata je bio njegov sin u okolini Sakramenta. Posle toga, iz Panama City-a on odlazi u današnji San Francisco. U San Francisco je bio jedan od onih ljudi koje, ajde možemo reći, narodski švercovao Lewis Farmers. Tako da između svih poslova kojih je radio, bio je jedan od onih koji su kupovali i prodavali taj džins, te plave, dakle, Lewis Farmerice, tako da je učestvovao i u tome. Međutim, izbila je 1861. Te 1860. burna godina u Sjedinjenim Američkim Državama, Abraham Lincoln se kandiduje ispred republikanaca i javno govori da ukoliko on pobedi na izborima tog prvog utorka u novembru, jer predsjednički izbori u SAD su uvek prvi utorak u novembru, na sad koji datum bude, ukoliko on dođe za predsjednika SAD-a, on će ukinuti dakle ropstvo. I tu već južne države SAD-a počinju da se kolebaju, jer je tamo ropstvo dozvoljeno, pogotovo tamo je, tada je bila obrnuta situacija, nije bila kao danas. Danas, ono što kažu Republican Stronghold ili republikanska tvrđava je ovo, vidjet ćete u novembru na izborima, Donald Trump ima da oduva u Alabami, Kentucky, Tennessee, Floridi, Mississippi, Missouri, to je bio tu neće biti neke priče. Tada je bilo, dok je, znači sada je takva situacija, dok demokrate, evo Kamala Harris, ona drži ovaj severoistok, New York, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Maine, tu neće biti nikakve diskusije, ko će Kamala Harris dobiti sa 10% i dakle više, Pensilvanija će biti ključna. Tada je bilo obrnuto. Tada su republikanci kao predstavnici industrije držali severoistok, a demokrate kao predstavnici farmera, plantaža, dakle pamuka, pirinča, žitarica gde su radili, dakle robovi, su držali jug. Sad zamislite jednog republikanca, kandiduje se sa severoistoka, Abrahama Lincolna i ove demokratske države, je republikanac, moće da ukine, dakle, ropstvo. Abraham Lincoln je dobio te izbore u novembru 1860. I čak nije ni položio zakletvu u 10. već negde, dakle, početkom decembra 1860. Severna i Južna Karolina proglašavaju nezavisnost, izlaze iz Sjedinjenih Američkih Država, formiraju konfederaciju i negde dok je on položio zakletvu u martu 1861. sve ove južne države su formirale konfederaciju. Dakle, Severna i Južna Karolina, Virginija, Florida, Tennessee, Mississippi, Teksas koji je ušao pre 10 godina malo više, sada proglašava nezavisnost i ulazi u konfederativne američke države. Zašto je to bilo važno? Pa Missouri, gde je bila plantaža Georgea Fishera, je bio deo juga. I njegov drugi sin, George Jr., je bio u, dakle, vojski juga. Njegov sin je bio protiv ropstva, isto kao i njegov otac, ali je njegova država napadnuta od strane snage severa. Ulysses, dakle, Grant, koji je bio severnjački general, je uspeo da pobedi generala Lea, kasnije je Grant bio predsednik u 2 mandata i zarobljava njegovog sina. I ne samo da je zarobio njegovog sina, dakle, severnjački general, već još 3000 vojnika juga i onda George Fisher po nekim svedočenjima ima tu specijalnu misiju da ode i da preko slobodno-zidarskih veza je ubedio Granta ne samo da oslobodi njegovog sina, nego tih 3000 vojnika juga su dobili pomilovanje koji su bili određeni za streljanje od strane, dakle, severnjačke, dakle, vojske. 1865. taj rat se završio, on se vraća nazad,
dakle on se vraća nazad u Kaliforniju. Tada je stupio u prisnije veze sa Grčkom, dakle ne toliko sa Srbijom, koliko sa zvaničnim grčkim vlastima. Jedan je bio od donatora Grčke pravoslavne crkve. Ta Grčka pravoslavna crkva ili Grčko-istočnjačka pravoslavna crkva, nisu samo išli dakle Grci, išli su i Srbi, išli su i Rusi. Zašto? Jer te 1867. do 1867. Aljaska je zvanično ruska. 1867. jedna od najvećih geopolitičkih grešaka, dakle, carske, dakle, Rusije je bila za $7 miliona, tadašnjih 7 miliona je sad 7 milijardi, ali opet mala cena, ruska država prodaje Aljasku Sjedinjenim Američkim Državama, čak je čovek koji je prodao Aljasku Amerikancima bio bogato nagrađen od dakle, ruskog cara, a s druge strane Seward, koji je bio američki državni sekretar, koji je kupio Aljasku od dakle, Rusa, bio je ismejan u dakle, Vašingtonu, šta kupio si komad leda, to dakle ništa ne znači. Kad su posle par godina pronađene dakle, rude, kada je pronađena nafta, situacija se obrnula, jel? Tako da Amerikanci u 1867. dakle, drže, pa čak današnja Katka, metla Katla grad je bivši Novi Arhangelsk, to je u stvari bivši ruski grad koji je postao američki 1867. I sada Rusi, koji su čak i boravili i u Kaliforniji, nemaju crkvu, traže da im se sagradi crkva i onda se oni svi tu vezuju i Srbi i Rusi i dakle Grci se vezuju uz grčku crkvu. Đorđe je mnogo uticao na to, čak je slao pismo on decenijama i u Teksasu i u Mississippi šalje pismo širom Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama gde se bori za prava Srba, za prava Grka, osvešćuje ljude šta se dešava na Balkanu, jel? I zahvaljujući tome 1870. on postaje grčki konzul. Dakle, grčki kralj ga je zvanično dakle, dao na titulu konzula u San Francisku i on postaje grčki konzul. 3 godine kasnije je preminuo. 1873. u 78. godinu života je dakle, preminuo i sahranjen je na groblju u San Francisku. Nije dočekao zvaničnu slobodu Srbije, jer 5 godina posle toga, 1878. Srbija je zvanično na Berlinskom kongresu dobila nezavisnost. Tako da, eto, nešto što je on toliko želeo da vidi Srbiju nezavisnu od Turaka, eto, 5 godina pre toga je preminuo. Ono što je takođe važno, dopisivao se sa mnogobrojnim Srbima toga doba, i to je za mnoge šokantno kada to otkriju. Ovo je Joakim Vujić. Joakim Vujić je reditelj, glumac iz tog prvog perioda 19. veka, neko je jako puno radio u Novom Sadu, u Budimpešti, čak je imao predstave o Karađorđu i turskom osvajanju Beograda 1813. koje su onda austrijske vlasti zabranjivale. Dakle, Joakim Vujić zaista jedan od doajena, možemo reći, glumišta prve polovine 19. veka tih prečanskih Srba, dakle ne Srba iz Srbije, već Srba Austrijskog carstva. Petar Petrović Njegoš čak je imao prepisku Đoke Šagić i sa Petrom Petrovićem Njegošem. Ovo je Gligorij Vozarević. Gligorij Vozarević je osnovao prvu štampariju u dakle, Beogradu. I ono što je sa aspekta religije jako značajno vere, po nekim njegovim svedočenjima, on je ponašao mesto gde su spaljene mošte Svetog Save od strane sina Baše 1594. na Vračaru i tu je pobo neki drveni, dakle, krst. I taj drveni krst je tu stojao do 1933. I 1933. društvo Sveti Sava je taj drveni krst zamenilo sa jednim gvozdenim krstom koji je bio crvene boje. I zato se taj deo Beograda zove Crveni krst. Sad prva asocijacija da je Crveni krst zbog hitne pomoći, ne. To je zbog tog Crvenog krsta koji ima drugi naziv Vozarev krst po Gligoriju Vozareviću. I Gligorije Vozarević i on su jako puno prepiska je sačuvano, gde je tada u jeku, dok je George Fisher sve to radio u Americi što je radio, vi u Srbiji imate haos i borbu za reformu srpskog jezika. Imate prvog, Dositeja Obradovića s jedne strane, Vuka Karadžića s druge strane,
do Save Mrkalja, ali Vuka Karadžića koji je to preuzeo na sebe, i imate Miloša Obrenovića koji se svojski bori da zabrani Vuku Karadžiću da ne izvrši tu reformu, jer je to kako je Miloš Obrenović smatrao skrnavljenje srpskog jezika i tako dalje i tako dalje. I George Fisher se čak i on se iza Amerike upleo u sve to, pa je on bio arbitraža, pa je on dao stavove i tako dalje. Grigorije Vozarević ga obaveštao o tome. Jako puno arhive je sačuvano u Sremskim Karlovcima, takođe od strane Bore Dejanovića. Bora Dejanović je bio faktički Đorđev profesor nemačkog i latinskog i grčkog i nastavili su komunikaciju, i čak kada je Bora Dejanović umro, njegova supruga, dakle njegova udovica je nastavila da skuplja pismo od Đorđa Fišera i to da skladišti i da čuva. Naravno, Sava Tekerlija, neko ko je bio jedan od prvih predsednika Matice Srpske i neko ko je toliko uradio na širenju duhovne svesti Srba u prvoj polovini 19. veka, pogađate, George Fisher se i sa njim dopisivao i sa njim razmenjivo iskustva. Nisu to bila pisma tako česta, George Fisher je znao posle 6 godina da odgovori na pismo, ali postojala je, dakle, komunikacija svakako između njih. Kao zaključak, ne znam koliko ste ovih podataka znali o prvom Srbinu u SAD-u, ali vidite u stvari koliko je on učestvovao u kreiranju američke istorije, a koliko je u stvari značajan za naše podneblje gde se nalazi. Mi smo ga zaboravili, tu nema priče. I dan danas jako malo ljudi zna o Georgeu Fisheru ili o Đorđu Šagiću, a neko koji u toj dalekoj Americi prepoznavao taj srpski problem, i onda kad nije mogao da reši srpski problem u ropstvu po Turcima, gledao je da prepozna druge narode koji imaju sličan problem, nekako misleći da će karmički, ako pomogne tim drugim narodima, da će Gospoda ga pogleda, što je i uradio 5 godina posle njegove smrti. Tako da, u zahvalnost mom dragom prijatelju Vladi Rapsu, što nam je opet iznajmio ovaj lep prostor, George Fisher i ja vam se zahvaljujem.